Sanibonani Makaya, igama Innocent Masuku, and you're watching another beautiful episode here Buyele Ekhaya ku channel 157 Moja Love. Guess what? Namhlanje vie basibizile vie elithizanini. Thembisa eMthambeka uyangithola yabona. So but vandag ke sibizwe uThato nomxolisi nasena bafuna sibancede ukuthi mhlawumbe babuyele ekhaya or oyi1 abuyele ekhaya. I'm not sure ukuthi kahle kwenzakalani yabona, but sisafila touched yabona ngestory sabo bona masizwe kwenzakalani baphila under ama conditions ngithola yabona. But ke the yazini awuthi singanyathi sizo kubo so ukuthi benze ngani senze esidume ngalo ngoba singabuma bizwa sisabela abasho. Hey, my chance. Sure, Tabo. Yeah, Fili. Sharp. Hard man kunibindisanyana kancane awazi stress. Mara into important ngiyabonga abafit for isineke fit Moja. ngiyabonga ama chance yabona. Mara yabona as promised ukuthi sizofika yabona. La nakho ke sesithilekile ama chance. Hayi siyabona nathi. Beka kanini vele bathi uXolani ubani Xolani? Umxolisi ne? No Thato. Yes, yeah, sure. Kahle khambani majenza wena wayentholakala singabantu ehlala estradini nini ekhaya ngama real brothers or khambani ngihlala etshatini lelwane Feli mina manje ngiploma nomxolisi yabo yeah yabo fela edladleni bayikena ukuthi oba etshatini umxolisi okay fela ngikhoni manje ukuploma kuphi edladleni kula Bechikas yabo ola bantini Bechikas emayidlash kule Bechikas le ngase-Kromberg. Yeah. Alright, Fili mina ngumuntu ukuthi vele mina ne-stepfather sami Fili besifrostanana yonke into igrand yabo. Kwagcina kuba nama-challenges uyazi livini mfethu nokuba no-selfishness angimblame nami angiziblame yabo. Fili ngigcine sengifahlakwa and then manje before siyada i-stepfather sakho one olidlakho olidlona akusilo yabo olidlona diploma Fili ne-stepfather mara umuntu Fili amasenpi close to kakhulu yini i-stepfather cause ngizaba ngenzani ngibreaka ini ama-bail conditions so it forced me ukuthi ngenze ini to move out of the house. Okay sharp. Okay before siyadana emuvini uthi ukewafahlako ne or right now ukuparole hayi no Fili bengikubheli ubukubheli ne ngisebheli bofahlakelweni Fili attempted car theft yabo enye bokuyimalisha damage to property so manje ukutshontsha kwakho imoto nale malicious damage to property lo oyenzile yabona so kuphi estradini or ejardini ngayenza isestradini nasejardini ejardini Fili bokuyimoto Fili stepfather otherwise ne-olelo yangithola okay ukuthi mina ngathatha inhliziyo ukuthi ikarani olelo stepfather or bayihlanganyana bayihlanganele yazi mfethu angithi abantu abazwanayo yangithola mina ngithatha ezimoto yabo not necessarily ngathi he was abusive but not physically but emotional yabo indabanyana zokujola zokwenzana ngalamatrans yabo mina ngicina ngithatha inhliziyo ngenzani ngikhatha intambo uthi ngcono vele le moto ingasahambi ukhatha intambo zani yabo ezemoto ngase computer box yabo ngcono le moto vele ingasahambi because yangithola iyo yenza olidami lihlezi likhala yangithola vantu ka uhlezi ahlomba ngalo otherwise ngicine ngiphuma ngifahlakwa vantini malicious damage to property lento nqombula intambo ze computer box yabo otherwise rehab yona ngile mangibuya kwaba nama-challenges nyana uyazi ungasipani yabo uyangithola nga-relapse ekubeni vele mina esani manje ungangibheka as maybe umuntu maybe itsotsi nyana ini engivayile empilweni yabo ngigilezile uyangithola ngicedile ngishayile ama-paramedic uyabo clinical ngabhayiziswa yini ukuthi grade 11 ike ngafahlaka kwaviyo angithola so
Bazari Great Haven busaseskela. bheka yeah zibhaya la eskela. eskela safahlakela ama unlicensed firearm uyabo attempted murder hijacking ngithola and nezinye izinto vele okifilisa asigweba mabasgwebela ngaphandle ngithola so manje asikise na problem ne back to susubera la back to idaba yebheli njengoba uthi usebhelini usebhelini as you speak yeah so manje usal attend sakhe feeling at attend isakhe yeah yo okay leli elivulu i-stepfather or leli lezinto strategy zoyichu yabo oh yeah gcine sengisuka vele ngiyobloma nobani nomcolisi ngokuthi umcolisi woku like my pillar of strength umuntu ukuthi manje manginenkinga ngikhona ukuringa naye so uko attempt ke chat mtambo waxolisa etimeni kwenzakaleni nethi nje nalama bill condition awavuma ukuthi ngibe duze ngale time yeah nami fairly blame ngayibiki ukawo yabo mhlambe ungaba sala ngahlala naye phansi singaringa naye ngamtshela into engangiphathi grand so manje wena emission yakho yini ubuyela eJardini ubuyela eJardini ubuyela esigela yeah ubuyela nasesipaneni ngeke zonke nalezi zinto lezi sizithunayo ngifuna ichapter entsha yabo wena ufila kanjani ngayo yonke le situation le yinto ohalela ukuthi yenzakale kumfowethu because angeke ngithi impintsha yakhe wena for mina the way ngibona i-relationship yenu ngakhona ngibona ukuthi vele yana like brothers understand yabo mina into bengifisa yabo bengifisa ukuthi bangabuyela babe grand sepha ngishona naso siqole kulezi zinto azenzile eJardini yabo angathi nginakaze eJardini angabi nasikhathi sokuthi ahlale noLady ngithola ngoba uLady lamfrustana kakhulu ngaka manje istephala lesesimphalisa mina I think into important ukuthi sivayeni sobabona ntambithama noLady wena babuya nini bona uLady manje wakabuma uLady lona singalithola la asingatholi uLady ne yafuna ngicela ngibhemele nda ekareni ne yeah ngicela ngizwala chance yeah ngaflo Alright, anyalizwa i-side story lamajita, you understand, but I think uzoba more convinced masingizwa ne-side le timer ne-oLady, you understand, because every time I sometimes most abantu banokuvika or baphiwe ukuthi every time umuntu maqala athi stepfather so kwesicabanga into ezinegative, uyangithola. Was not for me ukuthi ngijudge, uyangithola. Awuthi sozwela ngakuthi bathini, sizutetori lezi siyabalance na. Abasho yimi mina umama wakho ngiyazi ukuthi umntanami angokulahla uyangiunderstand uyazi ukuthi mawungena la ungena kwenzakalani Thatha ukuya le khala kwakho akusho ni Zoala awuthanga mamela prob yazi ilika mfethu Bona nje ukuthi unjani mntwana uyakhuluma njengoba so uyakhuluma ukuthola ngithi kanjani ukuthi yazini whoever omnikeze second chance ukuthi ngichange yabona because it takes umunye umuntu ukuthi aphethe umsebenzi kaNkulunkulu yabona so ngathi nami yazini angeke ngishiya abanye abafethu nabo yizo uthini intwana yami right mawulini right Right, Mamzu. Sanibonani. Umempiro lokhulumayo. Yeah. Awu ntwana sorry baba sorry ntwana yazini. Sorry kuzusubhlungu ne. Ngizofika but ngiyasebenza Saturday ngine-class. Okay. Mamzu right Mamzu. Ngishapha ntwana. Hayi ama soldier la yabona mama. Okay, busy time ake. Okay, no stress stress na. Ngangithusa yazi ngithi nothing yeah. Publicity wasabulele kama hayi bathi bakangikho sakhala mina yeah sure yeah because there's nothing negative what's getting ngingena kuphendleni okay angazi noma singamala is fine for me it's fine man yeah ayithe ngalunga angeke uphuma iTV noma uphuma iTV aku19 iloya lo muntu usaba nokuphuma iTV uphuma iTV okay manzo yeah sure
Ubaba usezana uzosijona. Uthi busy nge-laptop. Uthi busy laptop ne. Okay, I know. Akunankinga. Ungezwakala bafo. Ngoba ngoba indaba ingayo wena kwenzakalana bona njengoba besakhuluma noFethu wena ukuthi azini. Yeah. Usawa TV. Yabona. So the problem yakhona all njengoba besakhuluma ne. Asikhohle ukwenzakaleni in the past ngithola. Siqhubekisa into lena siyaphambili ngithola because ngithe mahlangana naye ubafo kunamanye abantu besiceda kubasiza sobisela emakhaya bona. So I think into leyo yamthasha wona njengoba yabona wasicela ukuthi naye simsize awuye ekhaya wona because sakhathele life yasi strating nantontona wona and uyasho develop kunamaphutha kunamamistake yawa yabona imoto zimile yeah washo kunamaphutha wayenza wamusha imoto nokutshontsha nje izinyana nje ezimbadlwana yabona and lo muntu masicabanga lo muntu phela umuntu wase ngoba awudokotela lo muntu the whole doctor yeah ito mama kakhulu ebona besidinga kakhulu because siyazi ukuthi vele mhlambe kumaphutha awenzile mhlambe nobaba nje bangaveli kanje maybe ukwatile naye ukwatiswe izinto yabona sisters naye cabanga imoto nazo zimile zonke izinto wasimiso we le moto yo dot hayi mina uThatho ngiyabachasa abo YouTube batshela bangakutshela nayisolobeka khona lo muntu okay ngiyambhatalela kabo imali ngiyaqinisa mali into engicelayo nje mali ngiyazibona eziningi yabo ngiyibona mali selingadi wabo nethi nje kuplompo le time afela la ke batla net peace fair ke khona lo boela batla thusa ka boela rehab ke buye go ntlo handle sharp. Okay, I'll hold the responsibility, Thato. Masikhohle ngomunye umuntu. I'm the one who must carry this burden, not omunye umuntu, because through thick and thin yimi nawe. Omunye umuntu akekho. Kiyatseba kuna le dingata di issues tse klientse. Yeah. Nethi nje unokena umuntu ngofela peace fela. Wayebo uyazi ukuthi mawufikela ungena amakhona mina because I'm the one who trusted you. Akekho omunye umuntu okutrustayo. Listen to me. Thato, you listen to me carefully. Umuntu yimi umuntu engokutrustayo. Omunye umuntu uyazi ukuthi labantu laba basana ma issue nawe. Yimi mina umama wakho ngiyazi ukuthi umntanami angokulahla, you understand? Uyazi ukuthi mawungena la ungena kwenzakalani. Thato. Ukuyale, khala kwakho akushonisa. Zoala outside. Mamela problem. Yazi inkawo. Mfethu. Angeke sibale sithi sizo solve yabona mamela kumoya bra yeah mamela hayi awushele sibale pheka ngibambisile ama rehab lo muntu yeah Petersburg uphuma khona Cape Town uphuma khona Durban uphuma khona Petersburg anything lo baba uhambisile ne Wonder Park uye bekagijima Thato well you understand lo baba ugijimile nawe ugijimile akekho umuntu bekagijima ukundlula yena ugijimele Thato you understand into emkwatisile manje uyazi ukuthi yini and ayike kasolveki le nto le uyayibona le nto le namanje ngimtshele ngathi mina khona lo mfana lo bathi uThatho wala inzansi uThatho lwa inzansi bengimcelile abancane mfethu akusizi bro phama lo Thatho wala inzansi bengimtshelile ngathi mina bathi uThatho mina eze ama sessionini ngiyababuza mangifike emthiyweni ukuthi indoda kanti lo muntu nikwenzakalani bathi hayi simbonile erenkeni lo muntu uyayibona Thato akukhulumi fundela mfethu uqeda wena ngiyabulala ke waba Come on, let's not dwell on the past. Yeah, mamela. So going back on the past. Mamela Thato bona. Yabona iOlive Pal angeke nami ngilibhema kakhulu. Mamela problem. Ithungitshele problem wena because iOlive lakhe zange ngithunga ukuthi yonkawo. Aqale lapha, understand? Lo decision le be selfish because wena manje ukubhema uenjoy kanje. Abantu abakuthandayo bayahetheka. Yabona because they know ukuthi lento odlala ngalo, umuntu odlala ngawo uzokubulala one day. And then ubani mina asala hetheka ithama uyazi until kube ifamily sihlangane njengefamily sisolve lento le yale imoto because yonke lento ibheke mina uyangiunderstand bathi nama ngilungisele imoto and mina ngizolungisa imoto wena ungaka change Thato change wona qala before ngizolungisa le imoto uyangiunderstand mina I'm willing to ukuthi
ubuye la ekhaya. This is why Mama King kill step usonasi. I Angazi wasn't thato. gonna take this step if I didn't want to change. What's it? Asali wena Now we can't You must just accept it was it is wrong. It's wrong, Understand? And for the fact we ngathi manje le moto ifuna 15,000 ilungiswa nayo manje cash awunayo. akanayo. So And ubani umele ibheke mina lento kumele ngilungise. Uthe ubaba before yena azomxolela maka change attitude. Maka hamba e-rehab. yes. Mama tsiba ngizime. Yeah. Ke na le challenges tse ngata for mo ke tsela monyane. Ntse amatshomo ke bona papa ka tlhokofala mo ke ntse ke mshebile ke tsela monyane. Yebo siyayazi. Tsela monyane. Ntse e ntshita jwa. Ntse ne le tsala mo disidibeng ke di tsona ntse tseo mama. Siyazazi lezo zikhohlwa ngalezo mntanami. Wena ngithi ufuna uchange manje. Maqale wena qala. Nenkasi if next about to change nenkasi tle batho ba mama ba tlisa ko wena first thing ke nna ke tlile ne batho. Yebo change ke thato. This is the first step ya change. Yebo siyabonga thato mangoba uthathe i-first step. E ba straight mama nna ke tlogona go ba straight. Wa ntlalwa. A le tlhola ntse tsa ko mara ha mama. Ngenzeni? Mtshama tshama hamputso ke ntse e tse di drugs. Asazi thato. Usebenza isibhedlela usebenza kahle. Ke kwetsi ntse. Asazi. Nala stress se o sa tlola ko sepetlele. Change yaqala the police in your court. Mo tsebo challenge tse ke tswe mo tsona. Ake khani the challenge ke tsa everybody. Mme motho mongwe ka se be normal. Wa bona di suicide. Ngisho ukuthi the ball is in your court my boy. Change yaqala mina I'm willing to help. I'm here to help. Ngisaphila. Akekho umuntu ozokunceda mina mangisengilele la eMoyfontein. Ngilandele ubabakho. Akekho umunye umuntu. Uyayibona le nto leyo. Ngisanamandla ngizokwazi ukukunceda. Change. Asali, change wena. Tara Brian. Ngitshona. Surprise into ngitshela ka sona nje. Thato. Change thato. Uyazi about it guys. Kwesinye isikhathi bengiphuma mina nje uma affaire le uma komora nje yap. Sama ngisiphilela Brian. Nazo uyazi sibani. Dala sizenza futhi. Yabo. Mara thina sinandaba zokuthi nizenzile nani zenzanga thina sithi change. Phelela lapha. Yabona program wona. Into ukuthi change into. Changeani. Izolo uyazi ukuthi kwenzakaleni. Isiphilo sami naye uyazi la indlela abazazi izinto engizenza mina nami. Imali ngani? Yasho. Mama bona mama nne kopela bolela no Yabulela kopela mpe chance ga re ntse ke tsa dilo mama ke tshotse le tswa di ka tseno e be ke le so wa ntlhalwa ntshwangwe le ngwe nna tlamele o yetse ka mo le ka e ba straight mama nna ke tlogona go ba straight wa ntlhalwa a le tlhola ntse tsa ko mara ha mama Ngenzeni? ntshwama tshwama hamputso ke ntse e di drugs Asazi thato. Usebenza isibhedlela usebenza kahle. ke kwetsi ntse Asazi. nala stress se o sa tlola ko sepetlele. Asazi angithi yaziwa kuwe lento. Une enga noma umuntu akubeka phansi thato. Akufuna ukukubuza. Okay, khuluma thato ukuthi yini phakathi komphakathi eze ukuthi yini why engakho icala kuphela mina ngiyazi. Mina bengibona ukuthi thato on right ngimthengela impahla a right kwi cheese boy yami kungana next. But this one I'm such is ukuthi abona run ngolo rada uzobhoda. Yabona ngoba kumnandi lokho. Yeah. Ngitshona ubuye plomera ubuye plomera ngitshona uthatha le mithetho olamadla wonke ngitshona Brian uma gogo akekho uthando lokudinga awulukho Brian yizo lezo zinto lezo sigcina manje sothatha nebha ugcina manje uzenzela ileve yakho uphila uyi1 Mara manje yabona nje ukhuluma kanjani mina le ngumamela khona it's not right. I'm not making ngathi umhlaba uya akekho umuntu okolota akekho umuntu okolota emfethu Pram singaba ama celebrity vandag maar abona most of us mase qoxela or anybody sasifuna qoxela ukuthi usuka kubi prom Efethi kusete bra you understand party sizana yabona izinto ezinjalo ukuthi usivuyele ukuthi yabona sikhathi destroy the person ngono uzikushape kakusho you understand
so manje la bengithi okubhala okugcina ngithi ngcono bhala thathu ngcono uyosicabanga kahle uzobuya ngesikhathi sakho uzoringa ne-audit but mina I'm happy ukuthi i-audit lakho la welcome chat ukuthi ungeza anytime dala ngisicabangile yeah into engiyifunayo Brian sure ngithola ngiluzile ipani yeah so ufuna ukwenzani manje ezasemuva futhi angisazibali izibuhlungu Brian umuntu uzibhek chance manje ngifuna indaba nawe tabo ngifuna i-chance yokushintsha manje Brian ngithola angali mfethu uyabona njengoba sasho nawe uyayazi tiding leyo recover nje ayami no destination parijini nje uyangithola and then manje khona ezinye izinto ezinokulilela back to the mara masiriya paket bagezi ukuthi awuvula kanjani ama-triggers izinto ezokwenza ukuthi angaze mina nge-rehab leyo ikwenza ukuthi bakavoye uhlale one on one ne-social worker bengihamba ama-rehab akusibonge ama-rehab buka ama-homeless shelter Brian njengasemapitori yes uyangithola so naye ezamomeni le akhuluma ngePietersburg anginamuntu ubheka Brian ima uyangithola ethi ngiringa Brian ngikhulume into emina ngifilayo Brian akekho umuntu ongikhona uhlala naye sihlale nje sithu ngimtshela inkinga zami siloko zabhotla lapha so uyangithola ziyagcwala Brian zenza ipressure ekugcineni kuzoyenza ngalani ngeke vela kube grand okay thato sizoyenza ilento le ikhona lama social worker wasewedge ngizama ukukhulumisana nabo yeah mina I think indlela right mayibona laba akabuyitumelo bekamela ukuthi ubuyitumelo besikhulume naye ukuthi bekamela mafuna malini ngitshela ngathi dala mali beza la maceda basitshela ngama 10,000 ekubini bacela ngithuthe imali no wena mama nakule nekili ku Castanov ne bekhona i-social worker bengihamba naye benginayo yathi mina ngamchazela i-situation yakho wathi mangisa ewedge la ikuphi waqala umpotsa non-trip azange umpotsa azange thatha ngithi une-eng wayibona mina ngizayenza i-appointment nalabantu labo ngizoyenza i-appointment nalabantu labo ke I know asizani olopha team members uzothatha ama-decisions ukuthi sikwazi communicate ngefoni sibone ukuthi sincedana kanjani mama ngiyabonga la ngiyabonga bobo ngibongile ufuna ukuxala oledi phala ngiyabona ngiyamthanda yazi ngiyamthanda i-firstborn yami ngazibona ngumama ngalomntwana lo ngiyamthanda I love you my son ngafala umntali usenomama fithi I love you my son ungcono akukhani ngizotlobuwa ntwana angikhona manje arikhani ngiyabonga mama lethi ngishiye bye ntwana okay mamzo okay yeah ne ayi well at least ngcono basifikile khabo Thato umama wakhe uyawazi welcome yana but uThatho ubonakala njengomuntu ongekho happy yabona because kahle bekafuna ukwenza ipeace yabona nanethama lakhe so ithama lakhe yabona le la refuse yabona ukuvela emakhamereni nanana understand but naye ayeke simple because maybe unama reasons wakhe nakuthi why amkwatisile understand because nathi kahle i-image ebesizele labo ukuthi sizoxolisela uThatho intweni azenzile in the past understand and fortunately at least umama wakhe understand yabona noma akakaxoli yona sena umama uyam understand and uthi anytime amasango avula